you. The third one is Mr. Vuljanić. Hvala predsjedniče. Zajednička vanjska politika Europske unije nejasan je i pomalo maglovit pojam, a riječ koherentnost sigurno se na nju ne može primijeniti. Zajednička stajališta rijetko postoje osim na deklaratornoj razini, a stavovi se definiraju uglavnom tako da takozvane velike države članice zastupaju svoje ekonomske interese, manje ih slijede s vremenom. Iz toga nema poštenja, a ni snage. Pa nas tako i vide. Situacija u Bosni, položaj Makedonije, a posebno ruska invazija Ukrajine potvrđuju ovo. Nemamo rješenja. Koristimo diplomaciju kao jedino oružje, a ekonomska snaga Europske unije, naše jedino pravo oružje, naše divizije, ostaje uvijek u rezervi. Zajedno sasvim sigurno Europska unija ima mogućnost ozbiljnog utjecaja na svijet oko sebe. Ovako partikularno postajemo neozbiljni i nevjerodostojni i tako se i osjećamo. Hvala. Thank you very much. Für eine Minute hat der Berichterstatter noch einmal das Wort, Mr. Danjean. Monsieur le Président. Madame la Haute Représentante, je crois que le débat qui vient de se dérouler a bien illustré deux choses. La première, c'est que tout le monde dans cet hémicycle reconnaît la vertu de l'approche globale. Et le